Adoy manan ti gayamyo Jenna Almoite kas manang biyanang amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yu amin nga awan labas. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agsasaro naman na drama ting kay mga ganita. Dito'y drama tayo. Manang biyana! Kas ni ko na ni Kabs at Auring. Dear manang biyanang, konsumisyon ko ti anak ko gapoy ti kina super sadot na. Tadjela cellphone na tigigaman na agmalmalam ka nagpatpat nag a cellphone tiin to na rin na. Ba nagapakay si stressak no daduma. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Intan, Fausto anak ko, tatulungan nak nga agburas kadagiti imulak nga utong. Mabalinan aburasan dagijay. Sige na, sumarunong aktaw. Ang mga nudi ka man umayan, day taman ag cellphone ti kuwa umong. Saan? Basta sumarunong aktaw, nanang. Mala, umuna kayo. Tamangalak to iti merinda tayo. Sige nga Rod, jakon agbalon iti merienda. Urayat ti alaam, wan. Well, nanang. Nagbayag mo't day di a Fauston. Mabisina kaun. Sapay awan na balon ko a merienda. Kuna na asumaruno adagos, ngam awan mutan. Nanang! Woo! Nanang! Adda akong! Ay na, anyat urasan, malmalpasan ti panagburas ko, ngam ita ka lang nga umay. Aw, ato iti merindayo, nanang. Diyos, kin tinapay. Adda pa'y danomyo dita. Apay ang nagbayag ka, itayak pa'y laang mabisbisin. Ala, di kayon agsermon. Agmerinda kayo kiting. Ta-videoon kayo amangan. Ne, apay abidyoan nakmanan. Yadayo man day ta cellphone. Nakaluslos siya nga, video-videoan nakidin. Ala, kiting. Videoon kayo amangan. Sige, nanang. Tay-upload ko. Tanay, awan upload ko itangal daw. Ala, nanang. Takkalin nyo ti subuyaw. Tay-tay kasla mabisbisinan at talaga. Anya, tila ipapaaramid mo mat, Fausto. Hello, kakapsat. Tuy kabsat yaw. Ni Fausto nga alistaw magtrabaho. Ipakitak man kada kayo dagito yung mulak nga utong. Tarong, okra, kandad dumapay anatang. Oh, dayta, kitaan yaw. Kastaw, iti kinagagat ka, kakapsat. Pumarbango na nga may mga sikaso kada gito yung mulak anat natang. Sa marabyanak manan nga gaway. Kastaw, iti kinagagat ka, kakapsat. Ken, dayjay ni nanang ko nay. Oh, dayjay. Nakatugaw, iti punti lang ka. Imay nakintuludan, iti balon ka. Makita yung dagijay lang ka. Ken, dagijay lang so nice. At daper rambutan. Agsabsabong dan, kakapsat. Mulak amin dagita. O, sige, kakapsat ha. Tainak urnusen, dagiti binuras ko abunga ti utong ka. Tainak manan ilakaw ni Jay Ilay. Sige, kakapsat. Syaktun di ba naglako iti utong ijay ili, nanang? Anya, ang mga nugastusam ti mapaglakwam. Saan? At damot bain ko Diyak kaya't ang mabanog kayo. Malangarod tan mariknak mo't ti banog ko anak ko. Gumatang kanto nga roden iti sidaan ta. Anya masida ti kayat yu aya, nanang? Kompormain, tay masabawan ko taagigup ta iti sabaw. Sige, nanang. Arigla daw. Tuy kabsat yaw. Fausto nga alistaw ngagtrabaho. At tagita dito'y kalsada. No, aguro urayak itilugan a pangilugana kadag ito'y lakok anatang kakabsat. Dahil timot ati bunga ti ado arigrigat ko. Dahil kunada nga rodan. No adda imulam, adamot apitam. Iso nga inak ilakaw. Tapno adda paggatang may ti bagasmikin ni nanang ko. Ala kakabsat tanay. Adda sumungad alugan. Inton maminsan manan. Bye-bye! Hello manan, kakabsat. Tuy kabsat yaw. Fausto nga alistaw nga trabaho. Hadtang dito'y palinggi ita. Tagumata nga kiti sidaan may kiniinang kaw. Pag sidaak mati, inak iti naimas. No nagagat tayo. At dalamutan tayo, kakabsat. So ano jak ag trabaho? Awan Di ka mangan iti inak. So ano yung baglaki? Dahin kakabsat. Tanagagatak. Kat maipaay ko amin na masapsapaw li balay may. Oh, dahi daw.
karnit baka. Gumata nga kiti may sa kilaw. Tapag sidag man ni inang ko iti bulalaw kakabsat. Sige kakabsat ha. Gumata nga kaon. Inton maminsan manayin. Babayaw! Anya nga itaginatang mo ama sida, Fausto. Sakat manok na lang. Gumata nga kumay iti karnit baka nga nagngina mo. Masaya nga nak iti igatang kaon. Kahit ayan nga rod tinaglakwam itinatang. Katoy na lang. Ne, kurang mo't. Kat no nagngina tinatang ita. Pinagload ko ti duma. Tanay, masapul abas tantiak iti load na lang. Tapno da usarik ngaag-upload iti video. Ay na, day talatan ti paggasgastusam, load. Tanyat kaya tsunanang. Pag bisyok ti kwartawan no pagload ka. Salaman. This drama is owned by Jen Trabaho ka Elwood nga the min Drama. Tapno adda pangalaam iti pagload mo. Mangnamnama ka mulat ta iti kwartakon. Bayaan nyo ka ti. Tabumaknangak to iti panagblablog ko. Basta suportaran dak nga nang. Di ta kunkontraan. Nagbayagan akasta ter aramidam. Ngam awan mo't magimgimulam dita. No nagmula kay tinatang, agap-apit ka kumaitan. Ay na. Amuyo mo't analakaak amabannog. Bayaan nyo. Tano bumaknangak. Di kayo tagtrabahon. Syakton timang biyag kada kayo, nanang. Ay na, kaanon tupay ang mapasamak dayta. Natayak taon, ngam istambay ka pa'y laeng, Fausto. Mga ureng! Apay, saan ka mabambanlog nga gab-gab yun dita? Day, si Kamat Gayam, kabagis Peter. Ay na, mabanugak ah. Ngam kapilitan mo, tawan mo't namnamaak amang tulong kanyak. Anyat imulam dita ya, manang. Mula akman itilaya, nangina ngamin tilaya itakag. Apay ni Fausto ngay, ayan na ya. Kat kas itisigod ah, at daijay balay, agsil cellphone. Kas jelat kukun nan, manang. Agsil-silfon latan kag malmalam. Agpatpat nagpay ano daduma. Mandaram ngamin di anak mo ungtam, tapno agtrabaho. Di lamasyan kang ka. Bakit kan? Ngam sigapay lat agtrabaho mo. Mamin ano nga ibagak day taken kwa na. Ngam kaslaawan mo't dengdenggan na. Nalakakano amabannog. Kahit kasano, awan mo't apulos exercise na. Nakatugaw latan, agsilsilpon tingukuan na. Ay, may stress akla ang amang mandar kan kwa na kabagis. Tadinak mo't ladengdenggan. Iso abaybay akon. Kahit kasano no awan kanton kabagis, pangalaan nanton iti kanin na ngay. Mapilitan tumot siguro nga agtrabahon kabagis. Ay na, makabannog mo't timag na. Nay, anya to yung sangkot yung anak kasako, nanang. Tay bunga timulak at tarong Binuras kaun taamangan numatangkanan. Panglako? Una, imay kakumata tinulungan na. Adupay tinabate. Siyaklatan ti mapan mangilako, nanang. Da kayo ti para buras, ta siyak ti para lako. At dapay matkat dagitay bungat papaya Ngamjak pa'y nasangaw. Sublyak tumanen Talaga nga ado ti mula yung Katun nujak agmula, awan mo't lamutan ta. Nutulungan nak, ad-ado pa'y kumati maapit ta. Uy, gadi nanang. Agmula akto no gumagutak. Hello manan, kakapsat. Siyak manan ti kapsat yaw. Fausto nga alistaw ng trabaho. Kumusta kayo manan, gagayam? Pasensya, no italang manan nga da-upload to'y kapsat yaw. Tanay, busy ka di garden ka. Tanay, nagmulak manan iti pinyakin laya. Ipakitak to kada kayaw, dagi imula kakapsat. Narigat ibiyag dito yung probinsya. Yung no nagagad kang agtrabaho, adala mo, makita yaw dahito yung balay may. Kalapaw lang dahito. Ngam tinapatag, adda pag nagdaan. Basit abalay, ngam ayos latamay. Tapno amoyo kakapsat, siyak tinangaramid iti daytaw. Kinuan gayam. Ipakitak man gayam, dagi tayo binuras ko itay abungat tarong ko kakapsat. Dagi ito'y daman na Hindi na minsan, okra tinapit ko. Sa ita,
tarong matan. Inton maminsan, papaya ba? Kastoy laeng, tibiyag me dito'y probinsya, kakabsat. No nagagat kang agmula-mula, at dakwartam. No agsadot-sadot ka, mabisinan ka. Sige nga rodan, kakabsat niya. Urayin niyo, ti sumaron no vlog ka. Bye-bye! Agyaman nak, may kamutlaangan dito'y garden. Matulungan nak nga agdalos ka dagiti mula kanak ka. Inton maminsanan nga agdalusak nanang, tanay. Marugitan to'y badaw. Kitaan nyo mo't anay. Para pasyar to'y suot ka. Kahit anya nga rod ti imayam dito'y ngay. Umayak lag vlog nanang. Tila i-vlog mo. Ibagbagampay amulam dagiti mulak. Di ka laagbain. Kat baybay andak laka day nanang. Tanong anda swertik di daw eh. Mairanod kayong tumot laang. Mala, agtugaw kayo dito, tayo video kayo. Di ka agsasawa. Nagalas ti itsura. Ape nga i-video nak. Saanan? Basta agtal na kayo. Mayat kid di tikas tang itsura yo ah. Kas kay lakakaase. Tapno ado ti maasyan kada kayo. Rugyak tag video. Di kay agsasawa. Hello manan kakapsat. Siyak manan ti kapsat yo. Fausto Alistaw ng agtrabaho. Dahito ninanang ko na eh. Kasla pimpiman. Ngumjak bisbisinan to ina kakapsat. Oray narigat ti panagbiag may. Ikarkarigatak ti mangtay di ti masapsapol na. Agag-agas ngamin ni nanang ko kakapsat. Nagadaw ti agas na. Ngam oray no kasta. Makagatang akmutlatay ti agas na. Imbis nga ibisyok ti kwartak. Igatang kulangan ay ti agas ni nanang ko. Sige kakapsat ha. Agpatinggaman dito ti video. Bye! Tila ibagbagambot, Fausto. Anyat amuyo ngay. Amangan no adda maasi kada kayo. Kat agpawit da iti kwartayo. Di mayat, nanang. Nanang! Hoo! Nanang! Apay aya, Fausto. Nanang, adda nang ipahuit iti kwarta para kanu kada kayo. Anya? Nakita da nga minti vlog ko. Naasyanda kada kayo. Iso ang nagipahuit da iti igatang yu kanu iti agas yaw. Anya nga agas, katawan mo't sakit ko. Katigatang tayo iti naimas asidaan tayo ah. Tilar aramidem mo. Ha? Mabit lang nanang. Umawag ti may sa follower ko. Sungbatak biyay. Nakaawag ka mat, madam. This drama is owned by Jenna Almore the Tawanan Drama. iti madam. Fay ko nang kumalaktan kanya. Kat ala ah. No kastati ko nang fay. Kaya't ko ngamin ti makisingingad kan ka, Fausto. Ngamin, kaya't ko ti ugalim. Madlaw na singpat ka. Nagagat ka pa eh. Tasigon ka nagiti vlogs mo kat nagagat ka. Ha? Eh? Agyaman na fay. Mabalinta ka dito agmit, Fausto. Ha? Ay, una. Dahil talaga ayam. Sa dino ti pagkitaan ta, fay. Kaya't ko ah. Kaya't kumot ang makita ka iti personal. O sige nga Rod. Ura iji ililatan, Fausto. O sige. Nice to meet you, Fausto. Ha? Nagpintason ang babae. Ah, kastamot kin cafe. Amum, may ayatanak tunggal buy-buyaag nagiti vlogs mo. Ha? Agyaman na cafe. Kinapudno na. At day din naka-live-in ko. Dua atawa na nagdan na kami ngam sininaak. Tagrabe, di kinasadot na. Gwapo nga agpaiso ngam sadot mo't. Diyak kaya tikas jay. Ha? Iso nga idin nabuyak ti vlogs mo ay na, may ayatanak. Isama ko nakaswerte ti nobyam na asino man. Awan pa'y nobyak, Faye. Singgulak pa'y laan. Awan mo't mailahuan. Apay ngay, itikas ta kinagagat mo awan mangayat. Imposible. Sa anak mo't gwapo, Faye. Ay sus, no siyak, sana ti kinagwapo tikit kitaak. No di kat ti kinagagat. Ha? No kasta awan pa'y nobyam? Awan pa'y, Faye. Agpadata nga rod singlak manan. 5 bulan na singlak. Ado ti agar-aram nga, madlaw mat asadot da amin. Nagtatardang agpaiso nga pasig damat amin asadot. Diyak kaya ti sadot a partner. Ha?
Si kansala tinakita ka lalaki akas tati kinagagat na, Fausto. Nagadudag iti mo lang mga i-vlog mo Nakaiaya tabuy-buyaan. Ha? Eh? Agyaman na. Sana kompleto ti aldaw ko na jak mabuya ti vlog mo, Fausto. Ay, agyaman ang manan, Fe. Sa dino ti balayaw. Mabaling nga itulog ka no madamdama. Ay, katuwa na. Tiya maamu ka kadagiti dadakkel ko, Fausto. Fausto, apay ang maikulkuleng ka. Anyat pampanunutam, sapay umanisem ka. Kasladyak nga minpat dyan ang kaya tinak tinakapimpintas a babae. Ha, apay addan nobyam. Adda na nang, kat nakapimpintas. Ang mga nudiyo pat dyan, anubiak dahi dyan, no makita yaw. Ha, apay aya. Basta, nakapimpintas. Kat agayatak unay kang kuhanan na nang. Katyam amum ipasyar mo dito'y balay, tapno maamamok mo tanak ko. Si kagayam ti bagbaga ti anak ko anubya na. Nagpintas kamot nga agpayson balasang ko. Agyaman nak nana. Adda ngamin puli ni tatang ko nga Espanyol. Ngem dagiti apong miitidapan dagi jayon. Isumot laghayam Kat, anyat kinayat mo ijay anak ko nga'y balasang ko. Kat saan mo't agwapo. Sana gwapo ti sapsapulak iti maysa a lalaki, nana. No di kat ti ugali na. Nagagat ngamin ni Fausto. Kat day ta tinangayatak launay kan kuana. Natin nagtirik na kan kuana, gapu iti day ta agalad na, nana. Ha? Makuna ka nagasatakton no siyak ti maasawa na. Ngamin, nagagat ka na singpot ti anak yun. Kasano day tangay? Ti amon ni Faye kat nagagat ka. Ti amon na, mulam dagitay ipakpakitam iti vlog mo. Takdirak day tan ananang. Ha? Takderam nga? Siya akong timang ituloy iti garden nyo. Siya akong timang trabaho kadagi jay. Anya? Wan, Agpaisaw? wana nang. Ay taklaunay ni Faye. Diyak kaya't ama po ko. Iso apay swer ko nagitin vlog ko. Aggagita ko na nang. San pa'y mo't anala daw ti ame? Kat nasaya at ano kasta? Wala. Ado pa'y tigundaway mo nga agbalbaliw anak ko. Tanay, ti amon ni Faye kat talaga nagagat ka. Iso nga aggagat ka nga road anak ko. Uy na lang. Ikasar ko ni Faye. Faye, agbati kayo kininanang dito balaywan. Tamapanak iti garden. Wen Fausto, ngam apay no sumuro taktatulungan ka. Oho, saan na yun? Tanay, aginaw kan. Nagbiit mo't ngamin anak karga, anak, Fausto. Mayat kiti Tapno addan to adagos anak ta, darling. Addang aggagagitak ita, taddan ton anak ta. Alang arod, ano nanayunan ti pakanem. Ha? Ayos lang, Faye. Basta para kada kayo itagbalin nga anak ta. Fausto, ayan tay dakkelabunang. Jakmet mabiru ka nun. Adda kanyak nanang. Tata, usarag ta mapanag iti garden. Kan paraspasag iti tambak iti talon tani. Umadani man ti panagraraap. Ha? Di kayo sumuraw. Agbati kayong tanay, napudot. Aginana kayo kiti, tabakit kayon. Ha? Sigurado ka, anak ko? Uy, nanang. Kadwaan nyo ni Faye, dito'y balay. Di kan samot mapmapan iti garden mon, manang aureng. Saanen, tadimot kayat ni Fausto ang mapanak ijay. Isula ka nun ti makaam mo kabagays. Ay, talaga nagbalbaliwan jay ka anak ka. Kaasi na, wunmot kabagays. Manipod ng asawa, gimageten iti husto. Pinaypayso na nga ruden at agit imbagbaga na iti vlog na. Wun kabagays. Kanrumbang lang aggagetan ni, masikugan jay asawa na.
Asawa mo lagayam timang pagagat kang kwa na manang. Patpat gan na launay nga di asawa na, kabagis. Wana, kakaiso na nakaswerte iti asawa. Napintas lang arudan. Nasingpat pa'y. Suarumbang lang aggagat. Tapno saan da panawan, manang. Naglabas ti aldaw, bulan kantawan, isulat tamat ti kinagagat ti anak ko. Kunak no itilada mo apan nagasawa day ti asawa na anagagat, ngam saan mata nagtultuloy ti kinagagat na, kat agyaman ak launay, takamaudyanan na nakapanunot mutlaang, kat itatalon dagiti anak da, kat kasi ti sigod, naragsak na lataas nga pamilya. Alakastan, tuy gayem mo, Auring. Ala gagayam, di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para ti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin, niya po Diyos timang tarabay, kan mang bendisyon, iti tunggal maysa. Biyada! Kastimanti ko na ni Cubs at Benigna, dirma ng biyanang. May papan ka ni Dalia nga anak ko, saan napod na nagan ti pagtarayan to istorya. Managpautang amin ta asawa na kat kaguran na launay na itangar aramidan ti manugang ko. Kat umanay lapang apapaan na kankwana. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Ni, apay man nanday ta kwarta dado. Umut-utang ni Nana Inga. Pautangak ta kasi mo. Pagpa-check up na ka no, talimtag di sa ka na. Dayjay maabakit mo't. Sursuran dun to mo't. Tila papapanan na. Sa itatag sakitan ti saka na, sikat ti utangan na. Nagswerte mo dagita tattaon, kunamlan aday padpadulin da ma, kwartang ka. Di ka kati agkas-kasta. Madi tagim emote. No dalakid day, agpautang ka ah. Tawan mo't sabsabali. Kalugaran tamot ida. Yan may isa, sigo din, asakit na dayjay. Nodda ka numakan na, lumtag kat saanin ang makapag na. Nagkuna ngamin alamutan na dagiti bawal kan kwa na. Sukir kay di ngamin mo dayjay ah. Ala, Mustom, di ka nagsao bakit? San amay may satal daw? Una, nga magruam da. No tiyempo ti ginawa, saan da ka ngam mo. Ngam no tiyempo ti rigat, sa dala ka amumat. Puskulro pa mo dagita. Ala, yung kakidya gaon, tambangan tapay, sa akrumwar. Inak iti utangan ni Nana Inga. Anya? Ta sikapay ti mapanmang ta diti dayta. Isutag ka sa pulan nga agpa-importante pay. Saan nga rod ang makapag na? Iso nga itulod ko biita ni Jabalay dato'y kwartang utangan na bakit? Takaasim at... Welcome to Jenna Almoy the Drama. Apay anak kami suot ka man nga imay dito'y balayon, Dalia. Gina parabor launay ang manugang iyo ah. Nalukay launay nga agpautang. Ha, apay manen aya. Kasano? Pautang a pautang. Adaman pinautangan na itayon. Kud di ka baybayan. Agbaybayad sa mo dagiti papautangan na. Wen ah, ngam kada magipit da ni dado ti asit ganda. Apay anya di asawak, ATM machine. Kaslama da padulin da iya manugang yung. Tatunggal agka sa pulan da iti kwarta, iso ti asit ganda. Kud apay agkurkurang kayo aya. Saan samot? Ititad samot ni dado ti sweldo na kan ka. Wen, ngam isupay kumamangaw sa ren mi ajay papautang na. Kud bayamon Saan na bale, tagbaybayad damot. Nalukay ngamin unay ni dado. Feeling back nang madadya manugang yo. Feeling na ado ti kwarta na. Isa tong galada umutang ikan na madagusan. Sinaaksan? Ay nagloko kan. Para day talaabanag, umanayan, apang isinaam iti asawa. Masuruna nga rod. Maumuma ako na mga anawak ang kwana. Ay naagparbeng ka man, saan atila pang panunutam. Ay ka man kit di aglaba anak ko, tapno mayaw awan day tarik nam. Ilabaan na kami man iti amam. Karkaruan yung mati-stress ko. Iso nga ron ngay maya, dito'y tabarang makarelaksak. Ngam karkaruan yung mati-stress ko, nanang. Umayak man, Manang Dalia. Apay, anya masapol mo, Gregorio? Ada ni Manong Dado. Ayawan, napan nagtrabaho. Ay, kunak no adda.
Awa mo la may pautang na kan ka, tawang kwartanan. Inibusyon amang ngutang. Ay, agsubliak to lang aron into malaman. Taamok mat kami nga day off na ita. Ay saan nga gawid inton malam nila kay ko? Maturog ka no di opisina dan. Ay, sayang. Bayadak ko matay 3,000 nga utang ko ken kuana. Ah, ay, ala, iyag mo kanya akong taytad kuntukan kwa na no sumangpet. Ay, so na. No, sino ti mo tangak? Isumot lang ti pagbayadak manang. Sige, mapana kon manang. Agsubliak ko lang. No, Ay, mabit lang, Gregorio. Hmm? Ala, sumrek ka pa'y tayabak nila kay ko. Ha? Kunak man no nagtrabaho. At dagayam dita silid. Sige, nalipata ka day off na magayam. Ita? Mapana kon bakit? Pagtrabaho akmanan. Ayon gayam. Marabyanak nga agawid tag overtime makmanan. Overtime ka nga, overtime. Awan ina namon, dado. Easy lang, bakit? Sayang ti panawin. Agawa ang tagtrabaho kabayatan anapig sa akpay. Anyat yub, overtime ma'am aya. Dagita mangutang nga kalugaram. Saan mo para kadataan siyempre. Aklunam ka din, dado. Ag-overtime ka, tapno damay pautang mo. Sige. Mapana kon bakit? Tama nga no sa bali man ti turungan ti saritaanan. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Nay, si kamit gayam day tadalya. Dandani di ka na bigbiga. Naka-lipstick kamot ngamen. Nakapurma ka ita. Kat, apay, bawal tagpurma, tata rito? Apay, da kayo lat adakarbangan ng agpurman. Ha? Nick, saan nakasta tiket ko asawan? Bayadam kay din utang mo kanila kay ko, tata. Ah, Nakitak tinagan mo dyan listaan. 2,000 dyan nakalistay dyan nga utang mo. ha? Di mo matpigsaan tangiwat mo ah. Balasan ko. Adot agdingdingag kababaeng. Nakabaybayagan dyan nga utang mo. Di ka pagbayad mo, alaklakayan. Weng, umay kunto bayadan lumaalak ti pensyon ko. Bayadam kay diitan no da kwartam. Apa siga ti pagbayadak ngay? Katsan ba't asiga ti mutangak dalya? Ni dado ah. Wan nga masawa nak. Adda karba nga kamang singir iti utang yung kang kwana. Basta lumaalak tay kwarta. Nilakay bunto ti pagbayadak dalya. Sige, panawan ka bay. Paili da paili. Pabaro da pabaro iti sapatos da. Ngam awan mo pagbayad da iti utang da. Oy, Dalia, kumusta? Ni, si kamagayam lota. Agkakastoy ayos lata nga ore awan makukwarta. Apay, awanan trabaho nila kay mo? Adda ngam awan mabatbati akwartami. Takasano, ipautang na maamin na matgadan na. Anya, kat oray basta adamot para kada kayo. Adda mo ngam eksakto la para kada kami. Awan ornong me. Takasano, ipautang na amin. Kanayon ti overtime na, ngam awan serbi na ta ipautang na mo ti kwartana. Anya, Kat kumusta nga iti trabaho mi di syudad, lota? mayat ay, makabannog nga rod. Isungag bakasyonak man pa'y, oray sumagmamanulang aldaw. Kat di nang rikap kay ti negosyom ita. Saan? Taadadagi tay talkak nga agbantay ijay pagtagilak ko Ala anak man kit di at trabahador mo. Tagtrabaho akman. Tapna damot kwarta, lota. Kat alangan na panawam nila kay mo. Kat talaga akasta Agawid ak iti binulan. Ano iso? Apay, kayat mo ti agbalin at tindera. Wun. Basta may ati sweldo ka. Wen, awan problema iti sweldo dalya. Libre amin akanen kan pag naadan nyo. Apay, adu kami? Adda tay doa kakadwak ijay. May sa babae kan may sa lalaki. Agkasinsin. Ay, sige. Ala anak nga roden, lota. Kaya't ko talaga ti makaurnong. Saan na masapul nga umadayo ka bakit? Umdas matimat-mat gadak para kadata. Wen ngam awan met urnong ta. Katdagitay pa utang kun ati urnong ta. Mawala mo kon. Nagitay pa'y mo, nagkukulnat nga agbayad ti pinautangam. Isungawan lat nam na maag kadagitan. Utang dawat nagijayon. Saan mo't siguro bakit? Imbes ko mahasyak ti pangtadam kadagija akwarta. Saan tadagijay mo tatattao? Dagitay pa'y mo mamarites.
Kas ka nasado tatataw ti pinautangam, masurunak. Bakit? Naglisi ka dito tagimpaki akon. Barang ada swerte ki jay syudad kat bumakna nga ki jay. No makasingira kiti pautang ko, agkasartan dalya. Ay, kanon tupay day takasar. Awan lat amukon. Nabaybayagan ng dandan nata. Ngam sana matultuloy day takasar. Gapod di ta pa utang. Ipakarak man ni Dalia ken ka, Lota. Ha? Apay, papanan nyo, Tata Fred. Income lamangan iti restaurant, Lota. Itulod kumutla dagos. Apa mo namalpas kami amangan. Dalya, mapan kaya. Kaya't mo ti sumurot kin ni Tata Fred. Kwa. No palubusan nak di mapanak, Lota. Numapilpilitan ka sa anon, Dalya, tanarigatan. Sana ka mapilpilitan laeng, Lota. Mapanak sumurutak ka ni Fred. Ha? Apay Fred kung kunamlatnan kin ni Tata Fred. Ay, Tata Fred, kunak ko ma. Kasalo nga ron, Lota. Mapan kamin kini Dalia. Rumwar kamin. Sige, ngam di ka unay marabyan Dalya. Wen, Lota. Umayak man, Nanang. Nay, sumrak ka daw. Nanang, umay ko lang kumadamagan umawawag ni Dalia kada kayo. Nay, saan mo't barok? Si Kangay, awagan na ka. Saan nga ron, Nanang? Diyak pa'y mo't makuntakin ti cellphone na. Anya, nay, apay ngingatan. Nilota agayim na ngay, kinuntak mo. Saan pa'y, Nanang? Tamag kumapay kada kayo, nauawagan na kayo. Ngam saan mo't gayam? Isuan ni Lota ti sumaruno akong tagak, Nanang. Ala, si kantimang kuntakin ni Lota barok. Amwam no apay asaanan nga umawawag ni Dalia. Ay, makapadanag mo't daya babae. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Dalia, imawag ni Dado kanyak. Damdamagan na ka. Apay ka no adi na ka makontak. Diyak kaya tanday jay, Lota. Anya? Anya ka din day nga ibagbagam. Sina ako ni Dado. Makidan na akon kini Fred. Anya? No kasta? Pudno tinabayagan nga atap ko? Nga da relasyon nyo kini Tata Fred? Wen, Lota. May mayat ni Fred. Tamariknak ti kinapatag ko kankwana. Ay na makulkulaapan tapanunot mo, Dalia. Di ka agdardarasudos. Kasanon ni Dado? Uray atasan kami mata nagkasar ka ni Dado, Lota. Awan kamat na kanyak. Nuagkurkurang tasawam ken kay ti pinansyal. Saan kanyak, Dalia? Itad ko amin na masapol mo. Itad ko amin na kayan mo. Amin akid dawam, ipaay ko. Ay na, talaga adakkel tinagdumaan nyo kan ni Dado, Fred. No ni Dado, mas importante kan kwa na dagiti tao itaglawlaw na. Saan nakaskan ka, asyak lang ti prioridad mo. Siyempre basta para ken ka, Dalia. Ngamin, ay ayaten ka unay-unay. Ay, ayaten ka mat, Fred. Pasensya kan Dado. Diyak mapilit ni Dalia nga agahungid. Aramidag mat amin, akabaila. Tapno maipay ko lang ti masapsapol mi. Ngapapay ang aramid na payla tinagsapol iti sa bali. Naulaw day di Dalia, Dado. Ay, agbabawi akpay kit din anangalakan ko na iti pagtagilak ko. At dabasol ko iti panagsina yun, Dado. Di Dalia tayo ti problema, Lota. Iso di mo ko mapabasulan ti bagim. Madila tinakam ko kapoy tinaramid ni Dalia. Naturad ang isukat kanya kaputasan kami na nagkasar, Lota. Uray pa'y no talaga mo't lang ay ayatin na ka. Di na ko maaramidan ti kasjay.
Apay atap-tap payaam taulom, Dado. Nasakit nga ron manen, madam. Ay, nabayagan na kasta taulom Tunggalada ka dito opisina, awan la ka tagsakit. Pasaray maulaw ka pa, ino na duma. Wan nga ron, madam. Tay maintenance mo nga nagtumar ka. Saan nga ron, madam? Nalipatak manen. Kanain kumat amalipatan. Le, apay ngay. Sana mabalin aliwayam tagtumar iti agas mo, Dado. Tanang ato tibipin. Agtumarak to nagawid ak, madam. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nanabinig na. Ingay kitaan di manugang yo. Intaray day di hospital ta naatake ka na. Anya, ala, kaano pa'y? Idirabina na. Iso na lang tawan mo't gasat nan. Anya, ay naaapayan nga'y, kaasimot jay manugang ko. Hello, Dalia. Apay, di ka agawid. Di mo umay kitaan ti pan nakalamay ni Dado. Makamo mo dagiti dadakkel nan Nagsina kami nga rodan. Una yun ti kasta pa nagrasrason mo, anak ko. Apay, di ka umay makipagrik na. Jak masango nanang. Kan may sa nagsina kamin. Iso ang makamon at ti pamilya na kan kuana. Anya, This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Pagkupit manen, ti barokong ko. Dalia, Apay manon nga Fred. Anyat mariknam. marigatan ak ngagangas. Kanagkapsutak, Dalia. Ay sus, ay itaray kalangan ni di hospital. Fred, apay pinanawan nak ngayon. Kasanuwag pahitan. Fred! may tabon ni Papang. Mabalin mo mutin ti pumanaw dito'y balay mi. Saan kayo ang nagkasarki ni Papang? Iso nga awan karbangam dito'y balay na. Da kami nga anak na ti agnomar dito'y. Anya? Iso atap no awan gulo ang mapasamak. Tungpal ka iti kayak ni Manang Dalia. Katanya nga'y, dagsubli ka manan dito'y balay, Dalia. Apay ngay anak balayan damot tan di balay mi ken ni Dado nanang. Katuan takunamot adimon pagan ano ni Dado. Inted da abalayan day ja abalay kada kayo iti. Ngam gaputa sininaam ka ngarudan, sinublidan Anya? Saan kayo ang nagkasarkin ni Dado? Iso nga awan kamat mo iti day ja abalay. Kat dagiti gamit ko ijay ngay. Inyag da amin dito'y balay. Di ka madanagan ta nakadulin amin. Anyan? Una yan ti kasto ang mapaspasamak kanyak ita nanang. Jakmat namnamaan na panawan na kadagos ni Fred. Darasudos ka ngamin nga agdisdesisyon, Dalia. Awan balay kun. Kahit agnaid ka manan dito'y balay awan mo't mangiparparay. Nay, papanamdalya, kan anya ta notebook nga igam mo. Tay listahan ti pautang ni Dado daytoy nanang. Naimbagtasan na napukaw. Indulin ko ngamin idi ija aparador ko kat. Naimbag man tayong pasurot da kadagiti kagawaak nanang. No kasta, at dapay la pautang ni Dado. Wen nanang, tasaan pa'y mo't anay ipaid dagitoy. Adu pa'y lat pautang na. Ngam apay, singiram dagita. Kuwan dakkel ti karbangak ta asawak mo't idi ni Dado. Iso asingirok dagiti pautang na adi na nasingir. Saanon, baybay amon day ta anak ko. Di mo mat masigurado no nakabayad dagitan wenno saan pay. Ay, basta masigurado ka saan pa nakabayad dagitoy nanang. Iso asingirok ida. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nay, Dalia, si Kamit Gayam, nakapasyar ka ba? Sa anak mo magpasyar tata rito. Umayak ag singir. Ha? Anyat singiram? Kadagiti utang yo iti di asawa ka. At dapay la kanyak tilistahan na nga uray na tayon.
Nay, apay, nangalaam nga iti karbangam nga agsingir. Kat nagsina kayo matin iti day di dadaw. Saan aya naglalaki ka ideng? Iso asininaam. Ha? Pasensya ka iti panagsasaw ha. Ngamno ka sa pulan nga ibagakdag ito'y aramidag. Tama nga no nalipatam ti makagapaw. No apay ang nagsina kayo iday iti day di dadaw. Tata? No asino ti nakautangak, isaw ti pagbayadak. Kuma, no di kay nagsinsina ta isaw. Kundi kay mat nagkasar, saan? Wan? Asawak lataday di dado Ay, agawid ka. Saan asyak ti pagdiskita ramdalya? Ore agdarum ka. Awan laban mo dita. Sininaam. Kalpasan na, singiram dagiti pautang na. Saan ang mabaling ti kasta? Umaya man, Gregorio. Ne, Manang Dalya. Long time no see. Umaya kag singir. Tani, nabaybayagan ti utang mo iti day di dado nga asawak. Ha? Anya nga utang? Ni, apay nalipatan mo ti utang mo iti day di asawak. Ala, kat no nabayagan na nabayadak day jay. Ha? Kasano nabayadam ako nam? Kat saan mo't i-paid dito yung listahan ni dado? Kita am tinagan mo dito. Awan paid na. Ay na, di nala siguro na ipaid Ngam nabayadak daytan, nabaybayagan. Ay, imposible. Saan pa yan na-paid ko na lang arudon? Basta, nabayadak daytan. Kan may sa, nagsina kayon iti day di dado, sana ya? Apay nga asing singiram dagiti pautang na, kat awanin pakibiyangam dita. Heh, uray ko ma, nudyak nabayadan, ngam nabayadak daytan. Ayan ti ebidensyam ang nabayada mon. Mabitnang, ta sa pulak tiladawan mi idi nagbayada. Pinitsur ko day jay kat. Aguray ka, ta sa pulak. Kat anyat madamag iti iruruar mo, Dalya. Ay, awan mo't nagbayad na nang. Dagiti daduma, nakabayad dan. Adda pa'y saan ang nakabayad. Ngam kunada mga awan ka no karbangak nga agsingir. Ha? Katagpay sumot, anak ko. Nagsina kayon kinidado sakbay anatay. Iso nga awan karbangamon amang singir kadagita. Nang runa kat saan kayo ang nagkasar. Nanang, Tikit dinasaya at nga aramida manak ko. Agsalukag ka. Agtrabaho ka na imbag. Tapno adda kwartam. Saan atila pagdisdis kitaram asing singiran dita. Kababa inti kastangar aramida manak ko. binagbagak nga rod ti anak ko kat nakapanunot ka nakaamiris, iso ngayon pamaysa na tinagsapol iti sabali at trabaho na. Aging ga nakapanunot kat nag-abroad. Kat kabayatan ti kadda na ija abroad, nakasarak iti foreigner nga asawa na, kat nagkasardaging ka na adanda iti anak. Kat ita naragsaktan asa nga pamilya, banag apakaragsak met, ta napintasan ti biyag ta anak ko, iti sidong ti asawa na, kandagiti anak na. Alakastan, tugayim mo, benigna. Alagagayam, di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Mana! Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama tugayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Mana! Biyana! Naragsak nga oras kanal daw tayo amin. Siyak manan, tagayam yo, Jenna Almoite kas manang biyanang. Kaya't welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabs at Miling sa napod na nagantinday drama. Dirma ng biyanang. Tay balasang anak mi baknang tikayat napakesawaan. Urain inauna kanong adayo nga miso basta da kwartana kayatan na. Natungpal nga rod day tangarapap na kat istorya ag tinapasamak kabayatan ti panagasawa day tibak ng alakay anak asawaan na. Rogyak nga ruden ti agsalaysay. Agkasarta ko man, honey. Ha? Sigurado ka, Edna? Honey? Wan, may mayat matlaang no makapagkasartan. Tani, manutawin mo, nasurukan a 70 titawan mo. Tapno makapagdan na tapay itinapaot Sigurado ka?
Kaya't munti makikalay sa kanyak, nga uray na biit tapay anagayan ayat. Wan, ditan tumatlat turong ta. Ditan ibaybayag, takayat kan apagserbyan kas asawa, honey. Sige nga ron, sikat ti makaam mo. Agawid ta nga ron di balay. Tayam-am mo ka kadagiti anak ko, honey. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ni, adamat gayam sa nga iliw, papang. Inkuyog ko dito'y balay ni Edna, anak ko. Tiagbalin ama ikadwa nga inayo. Ha? Edna, honey? Iso ni Mayet. Ti inauna nga anak ko. Naimbag nga oras mo, Mayet. Kastamat. Adamat gayam nobya yo, papang. Wan anak ko. Kat plano mintag kalay sa kini Edna. Aniya? Manang Mayet, nabitsapay mo't anagam amu da papang ken tinubya na. Agkasarda dago sain. Wen nga rod Itala makitak day dyan nobya na. Ngam na ko na mga nabayagan nga da relasyon da. Nukasta, inlimod na laang tikadat nobya na. Wen siguro Ben. Ay, kunakla no awanin plano ni papang ang mga asawa. Kastamat amok. Ngam kala at mutan ang isang put iti babae. Kat asawaan na pa yun. Didak samot kayat dagiti anak mo nga agbalin nga asawam, honey. Pagkunaamad, honey. Wan takas lang naatap da kanya. Gagangay na. Tadamo da kapayla makita. Ngamintong nagbaybayag, may ruamdan ton ti bagida ken ka. Siyempre, mabain da payla itaken ka. Nasaya at ano ka ba indak? Ngam kasanon no kaguradak gayam, honey. Ang mga no kunaan da arupat kwarta. Tanabiit tapay laan na gayan ayat ngam agkasartan. Di ka matanagan. Taimbagak kadakwada anabayagan nga adda nagkinaawatan ta. Jakla imbagbaga, kunak. Ay? Nasaya at nga rod no kasta. Hay, jak mamin kayat apag panunutan dak iti dakas. Ta saan ko nga ugali ti manggundaway iti padak at tao. Sa anak arupat kwarta. Inayat ka, saan aga po iti kwarta. Agyaman aknukas ta, honey. Ay ayatan kamat unay-unay. Nakarkaro pa'y kanya, honey. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay, makasawan dyan anak ta iti mabiit pidreng lakay. Kate, abay akasta tilang ang mga imeleng. Kasla saan ka naragsak no makiasawan di anak ta? Ay, nabiit da pa'y lang amin anagam mo iti lakay anubyo na. Ay na, anyat parikot di taaya. Kat madlaw may't anasing padyag balin amanugang ta. Kang runaan ti amin, rich man. Wa iskid di anak ta. Ammo nang usaran ti panunot na. Nakasiguradon ti masakbayan na. Agasem ngay di tawidin nanto numatay di asawa na. Tila sasawamot alaklakayan. Nagalas matikasta nga ibagbag amon. Kahit manuttawan dyan nubyonan. Nasurukan na si Binteng. Mabiitay ti apit dayday. Saan man natila lablabidam si kapidreng. Apay amom nga raw no kaano ti apit ti may sa ataaw. Amom aya, ang mga nomon o nakapay ngam isaw. Nagtal na ka mamait. Umununa nga ibagbagam mait. Ay, saan nga imposible mapasamak day tata na bisyo ka. Idinto ta jay nobyo na Edna katawan sa kanut bisyo na. Ay na, no kidding mau. Sana day tabis-bisyo, tirasaon? Naragsak ka kadimat lang, iti kalkalpas akasarta, honey. Ngamin, asawa ka. Katnoan niya ti kukwam. Kukwak matan, saan aya? Ha? Ay, oo na. Amin a kinabaknang ko. Kinabaknang mumatan, Edna. Oh, agyaman na, honey. Nagasatak, takaskan ka tinagbalin nga asawa. Awanan ti sa pulag pa'y. Ngamin, masiguradok nga agbiyaga kun ananam ay itisidong mo. Wan, ay ayatan ka unay.
Kat ipaay ko amin apakaragsakam, honey. Rumorta man nga ro, Jano. Inta agpasyar ijay mall. Kunak no agtalinad tapay laeng dito'y balay, taaghani mong tapay. May mayat no rumorta. Tapno saan ta amaburyong dito'y nagdakkel abalay ta, Jano. O sige, sika nga ron ti makaam mo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nagpintas at talaga dito abag, Jano. Nabayagan akayat ko ti makabag iti kastoy. Jak ngamin kabaulan ti gumatang iti kastoy idi balasa ngakpay. O sige, gatangan ta. Ha? Sigurado ka? Nangina da ito'y. Bye-bye amang ta presyo. Ti importante, mapagustuhan tiriknam a makabag iti kasta. Oh, thank you, Jano. Naggasatak at talaga nakiasawa kan ka. Nakasingsingpet ka. Jano, isuro nakman ngagmaneho. Oh, sure. Ano kasta? Kaya't mo di makasuro nga ag-drive, Edna? Wala. O sige, sige. Mangisetak to iti aldaw pa nag-practice ta. Anya ti kayat mo apagsuruan. Jay manual, wano di automatic alugan ta. Jay automatic taba ka marigata nakno jay manual. O sige, sikat ti makaam mo, Edna. Wow, nagmayat gayam tagmaneho. Nalainga ko, nani. Wen, nalakala amasuro tagmaneho. Basta interesado ka. Wow, nagmayat talaga. Nalaka kamagayam ang makasuro, honey. Kabailamon ti agmaneho. Nay, bakit? At na nagsarding alugan iti batog. Agbusbusina. Nay, asino nga tangay dayta? Nay, di mo't gayam lugan da Edna kanta asawa na lakay. Ay, at dada. Agmay-maysan samot ti anak ta si Mangpit. Ala, umay katasabtin ta di anak ta. Nukasta, amumunti agmanehaw, anak ko. Untatang, insuro nak ti asawa. Nay, agkat kita am ti panagmanmanehom agan-anad ka anak ko. Danag yun aya. Nalakalaang tagmaneho nanang. Kay, aping agmay-maysa ka. Ayun di asawam ngay. Bambantayan na dagiti negosyo mi, tatang. Kayat ko ti ag-joyride. Nang, kwarta man nga rin anak ko. Tanay, awan bagas men. Anya nga awan mo ngay bagbagam mo't lakay. Ado pa'y magbagasta. Sumanao ka mo't abakbakitan. Di kay madanagan. Tatalaga nga ikan kayo iti kwartayo. Adoy. Edna, ipapaigam ka di amin ni Jano, ti kwarta na kin ka. Saan tanakabang ko ti kwartami? No dumawatak, ikan na. Kat uray anya ti pangigatanga. Anya? Ay na, nagsayatan no kasta. Sige, umay kan tumanin no ikan na kay ti kwarta mo wain. Tamangiranod kamay. Tanuawan kami adadakkel mo. Awan kami dito lubong. Isurumbang amom tagsubad ka na kami, anak ko. Tila sasawam mo talaklakayan. Igaraw mo man tijak kaya nga style mo. Ay, agtal na ka. Pudno mo din bakak. No awan ta dadakkel ni Edna. Abay, na itao nga raw. Alaman. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ina makichenda, yag mo ta kwartam, tainayon ko iti kwartak. Anya, ay saan? Kwartak lang dito. At dangarod mo't kwartam. Di dahi tatigas tusam. Di mo pakibiyangan ti kwartak. Tadamot pangusarak. Pangusaram ko ma, isugal mo manain. Ay, agtal na ka. Alakit din. Inka makitsendan tanay. Aldawin. Hello, tatang. Edna, sa dino tayan mo anak ka. Addaak dito'y balay ti barkadak, tatang. Apay ka di? Edna, agsarak tatada paparanda anak ko. Ha? Sa dino? Pagsayatan, pagkwartahan,
Basta agsalak tanak ko. Anya? Danasim, tapno masanggut ta. Agkita tayo di plaza. Bye! Bye, tatang. Papanan mi nga takin ni tatang. Madyungan mo't dito'y tatang. Wing, umadok ti kwartam dito'y anak ko. Uray jak agsugal, adulat ta ti kwartak tatang. Takanayon nak nga ikan ni Jano iti kwarta. Uwin na, ngamapay. Ag nanayon nga rod asi bibiyag di lakay nga asawam. Ha? Ay sus, masapul nga usarim ti panunot mo anak ko. Rumbang lang amom ti pangibabautam iti kwartam. Ha? Ket no adon dagiti am mo kabimbak nang gapo iti sugal. Ay, jak matam mo ti agmadyong tatang. Isuro ka. Nalakalaeng anak ko. Uray buya anak palangit ha. Ta isuro kan taw. Anya? Ala, mangtid ka ka di iti kwarta. Tatistingin ta. Buya anak ngagmadyong. Tapno makitam. Alang, irwar mong tidak kilawalit mo, anak ko. Naggapwam. Napanak man nagsapol iti pagsayatan. Naggapo ka man ni Diya ayuyang mo anya. Ay na, di kan sumanao. Adita, balatom kanyak, sangaribaw. Nakabaka. Kunak tupay kat nga ije manan tinaggapwam. Sumanao ka pa'y lang. Ikan ka lang arudan iti balatom. Ayawanan, Pedreng. Inlaklakay mo, tikasta nga aramid mo. Kaano ayang agbalbaliw ka? Awan ti rumbang abaliwak. Tawan mo't daldala pusok asabali at tao. Kan sa anak mo't amakyat apa. Anyat problema iti daytaya. When angam sana nasaya at tikasta nga aramidem. Kan maibos ti kwarta iti kasta. Maibos nga mait. Umatadon to pa'y. Kadwan mo ti pan nakaabak mo. Ngamuray pa'y nga ta mga abak kakanayon. Jak tulat ta kanunungan ti kasta nga aramidem, Pedreng. Di ka nagsaom. Apay, kurang ayata intid ko abalataw. Ibagam no kurang tanayunak. Sao ka, sao? Hello, tatang. Nakaawag kayo, Mike. Edna, anak ko. At nakayat natin makiamamukin kay Jesugalan. Ha? Asino, tatang? Jay aking kuko iti madyungan. Ha? Jay ka di awagan da iti sir, idinapan tayo ijay? Jay natayag agwapo? Wayne, isuday jay. Kaya't nakanuti makiamamukin ka. Apay, di yu imbaga nga addan asawak? Imbaga, gumawan kanut problema ta makikayim kanulag, Mike. Tauray isaw, at asawa na. Anya? Iso nga umay kan tumanin. Tagkuyog tama pan ija, anak ko. Yam amu ka. Awan mo't siguro dakas na. Tagam amu kay lang, Mike. Padasag ti agpakadakin ni Jano ano palubusan na. Di mo ngamin ibagbaga ti pudno apapanam Ibagam lang agawid ka dito yung balay. Wan, tatang. Ken, agbalon ka iti kwartam anak ko. Narigat ti rumwar nga awan kwarta na. Wan, tatang. Kanayon sa arumor dya sa hawa ni Papang Manang. Wen nga rod Tunggal sumang putak dito'y balay, awan. Imbes nga agdalos kumamad dito'y balay. Busy tayo at talo kada pa pang agtrab-trabaho. Makumkumikum tayo kada giti negosyo tayo. Ngam iso, at dala dito'y balay. Ngam di pa agdalos mo. Wen nga rod Iso nga rod saan tayo anangala iti babaunan. Tadda ti asawa ni Papang akatulungan tayo. Adama sadsadot na. Kin manipod na kasurong agmaneho. Kanayo na narumwar. Ison ti maususar iti may salugan, Manang. Ay, sige takasaritak tuman ni Papang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Manipod na kasuro di asawa yung agmaneho, Papang. Kanayon na mutan nga irwarti may salugan. Sa labale, taadda ka pa'y matay may salugan nga usarin tayo mayat. Ngam kasanon, magduma ti papanan tayo, Papang. Ket agtitinulod tayo na. Baybayan nyo di inayo. Tamapan na ngamin itultuludan iti agas dagiti dadakkel na. Ay, Kasi ngamin dagiti dadakkel na tagag-agas da. Masapul ang mabantayan na ida. Iso akanayon ti panagawid na.
Maiparbeng nga ta dayto nga aramidan ta. Ti panang surot ta ken ni Edna iti papanan na. Wen manang, adda ngamin nakita nga in my day na iti FB iti kalman. Ngam indilit na mutla adagos. Jak amo no napindot na lang da dya, wala niya. Ta na idilit adagos. Naibagam ka din ken ni papang tinakitam? Saan? Takayat ko pa apun kan ti amin. Ah. Ay, ni, agpakanawan ka, Ben. Ije tinagturungan na. Sige, manang. Masansanan ti panagkuyog da Edna ken jagnagan iti gurdo. Ape adi mo ati paen ida. Kate, apay dagas ayan og kuyog da. Kat aggayim da nga raw. Konsinsyam ti madingar aramiden dya anak ta. Amom nga dan asawa na ngambay-bay ama makikuyog iti sabali alalaki. Miling awan mading aramiden da. Aggayim da nga raw. Amom nga rod no papapananda. Kanwan niya't aramiden da. At dan nakam da. Amudan tinasaya at kan saan. Kan may sa. Dakal ti panagtalik ko kadagi jadwa. Patsyag adidan to agaramid iti saan anasayat. Makaamo ka. Natangken ti ulo malaklakayan. No apay maangamin ngayon yam amom na dya lalaki iti anak ta. Siguro ikan na kay iti kwarta. Ay na, saan naklarupat kwarta? Iso adinak pagpanunutan iti kasta. This drama is owned by Jenna Almoy de Drama. Anday pakita mi kada kayo papang. Ngam agparbeng kayo ang mga high blood kayo. Ha? Ano day tama yan? Ben, ipakita mo ka ni papang dagiti ladawan dagiti dwa. At to'y papang. Ha? Need na mo day ta? Ha? Asino day ta lalaki ang mga arakop kan kuana? Kabit na, siyempre. Anya? Sinurot mi itilimod ni Edna papang. Kat kasta tinaduktalan mi. At dagayam kasinsin narak na alalaki. Ubing kan gwapo. Ti awanan bain a babae? Papang relax. Adda-kada kayo no niya ti pangadeng yo. Tano mabalin. Di mi kaya taluklukwan na kayo ti asawa yo. Aginggat ingga na, papang. Padpadaksendak dagita nga anak mo dyan, no? Naglakat ti agedit iti ladawan itan. Anyat amom ngay no na-edit dagijay aladawan. Nasaysaya at langan no ibagam tagpay suwed na. Tano naragsakan iti dayjay alalaki. Palubusan ka. Basta awan mading aramid ko. Pamadakas dala kanyak dagita. Nakadkadlaw ngamin kat adidak kayat aparakan ka. Di mo pa lang ngamin papanawon dagita nga anak mo dito'y balay. Anya? May mayat no awan ka balay ta dyan, no? Total, siyak mo ti asawam. Iso apapanawam kit di dan. Edna, mapukpukaw ti duwa nga ATM card ko. Inalam ka di. Anya ka matang dyan, no? Asawa nak, ngam pagatapan nak nagtatakaw. Saan akasta? Damdamagak lang no inalam. Saan? Iti anya aga po. At damot dagiti anak mo akabalay ta ditoy. Saan mo't laasyak ti kabalay mo? Amangan no isuda Di daan mo ti pin number dagijay. Sikala ti makaamoy ti dayjay, Edna. Jack nga rudang mo, awan inalalak dyan, no? Sige, taagdigo sa kon, tani, adda pa'y papanak. Kuyugak ti amak, amapan agpa-doktor. Agyamanak. Nakita mo't langan to'y shoulder bag ni Edna. Ha? Kunak tupay kat. Adda kaning kuha na dagito ATM card ko. Isublik mo't latagos ti bag na itinang ilang mga na. Talaga aramrumwaran ti pudno nga ugali ta sawak. Lalakero lang arudan. Agtatakaw pa'y. Nakabsot akon, Edna. Mariknak adya ako nagpaot dito'y rabaot ti daga. Ay, kat, anya nga rud no talaga nga ipan mo dyan, no? Awan mabalin tayo,
No bilang mabalokan, makiasawa kan to kadipay, Edna. Saanan? Sikan tinaglandingan to'y pusok, Jano. Jaktun agayat iti sabali. Sigurado ka. Wen, iso adi ka madanagan. Di kanto isukat nga uray natay kanton. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kate, kumusta niya asawam anak ka? Awanin na tayon. Kat day tati umay ko ipakamu kada kayo. Anya? Anya timbaga na sakbayan na tay? Kasanaw dagiti sa nikwana? Kat siyempre, siyak ti mang tawid kadagijay ta siyak ti asawa na. Impaganakan ka? Ay natatang, uray di na ibaga. Automatic daytan. Siyak ti papanan dagiti napanawan na asa ni Kuana. Ni, api nga grubrubot kayo mayet. Saan kayo mat apapanawan dito'y balay? Wan, amok asyak ti mang tawid iti dayto abalay. Ngam saan kayo mat apapanawan? Agim paki kakit di matan Edna. Ta pumanaw ka matan dito eh. Pumanaw tayo aminan. Ha? Taapay mat? Sakbayan na tayo ni Papa. Nailakunan dayto abalay. Kat umayan agnaad tinanggatang. Ha? Anya nga inla ko asasawa mat? Ulitak sakbayan na tayo ni Papang, nalako na amin ang asa ni Kuana. Kat da kami nga agkabsa tinangtadan na itinaglakwan na iti sa ni Kuana. Anya! Ni, apay nga'y akas na! Wen gaputan na duktalan na ti panang liplipot mo kan Kuana. Mabitlang ipakitak ti pamanagnak, ada kami tinangtadan ni Papang itinaglakwan na kadagiti sa ni Kuana. Tapno mamati ka, mayet. Apay nga'y akas jay tinapasamak. Bunga siguro daytan ati mading aramid mo, Edna. Apay ngamin nga naramid mo ti kasjay. Nanang. Sayang anak ka. San mo't gayam asikat ti mang tawid iti sa nikwa di asawam? May saka may talaklakayan. No di mo kumain sungsong tanak ta saan kumana pasamak ti kastoy. Bakit? Dayta katibunga ti aramid yung agama. Pagpampanunutan nyo dayta. Kat gapoy ti kanayo na panang sersermon ko kadagiti agamak, iniinot matla na ka-ameris dagitoy, kat nagbabawyan dati naramid dayti kalabas, babaan ti panagkid daw dayti pamakawan, kan babaan matlaang iti aramid. Alakastan, tagayim mo, mili. Alagagayam, di tanti nagpatinggan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama to gayemyo Jenna Almoite. Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.